aho hose rero aduyi yaratera atangira twika amazu wa aduyi wa Kongolo uzanye imigambi myiza yaje twika amazu yica abantu ndetse kandi nanone asenya ananyaga zambu na mamayiti abantu twavuganye uracangaha n'imbunda bafasha masasa atagira ukuntangana base bata abakeya basubiyeyo ubu tuvugana ashobora kuba bageze none noneho reka tuyahere muri Kongo cyane muri Kivu ndetse zombi tuyahere muri Kivu y'epfo aho ubu ngubu urugamba rusa naho ariho rushizwe imbaraga zikomeye cyane kuko ubu ngubu sadeke yose iri muri Minembwe cyangwa se gose Minembwe ahoraga gagoswe n'u Burundi na FARDC cyangwa TSE interamwe mbere na Mayimayi ariko kuri ubu igikorwa kigayitse ndetse cy'urugomo cha sadeke kikaba kizungurutse Minembwe kuba tazi Minembwe n'ahantu hato cyane ataraga n'amajambere menshi cyane ariko nyine ico bashaka si bisozi sinzuzi hariya ni n'abanyamurenge bashaka kwakurwa ndetse bakakurwa nabibishwe cyangwa se bangajwe mu by'ukuri reka duhera amakuru yacu mu misozi miremire ya Minembwe ku munsi w'ejo ubwo abandi bari mu materaniro cyangwa babyuka bitegura baja mu makanisa gusenga nk'abandi iwacu nabasenga ku cyumweru ubwo masaha ya kare abazi iwacu iyo buke mu gitondo abagore babyukira ku nzuzi adafite amapompe cyangwa se mu mihana myinshi ubu ngubu baracakoresha imigezi ndetse ko imigezi iwacu n'amasoko hafi y'imihana ntawe babiri kure buri muhanda uturi isoko bavoma aho ngaho noneho urumva abagore cyangwa abamama n'abakobwa babyukira ku nzuzi bakaja kwitegura cyane babakora bateka kare kugira ngo baje mu materaniro ariko mu by'ukuri siko byagenze kuko umwanzi yabyukiye ku rugi aho ni muri axe ya Rugezi ndetse na axe ya Mukoko ariyo Nyaruhinga cyangwa se Gakenke ukuvuga ngo rero nanone kandi tukaba dufite amakuru kuko aduyi nanone kandi wamutunda ubwo ngubwo ni muri axe ya Bidegu nanone kandi nitwanavuga ko ari muri Pwezero kuko umuhanda uraza ukagera n'ubundi hari muri Bidegu noneho nayo adoyi akaba yarateye cyane nanone kandi hakaba amakuru avuga ko adoyi yagaragaje n'ubundi gufata Mikinge sorry gusa bikarangira asubijwe inyuma reka tuyahere rero muri Rugezi aho umwanzi yateye ni masaha bose ya kare yari consigne bari bahanye kuko bari batanze amakuru kuko bashingiye ku bimenyetso cyangwa se kujo babona Minembwe igomba kuvamo ku cyumweru amakuru agatangwa Angola agatangwa Kinshasa ko Minembwe yafashwe ubwo rero niba Lorenzo na Gisegeti bashobora ndayishimiye ntamusiwe noneho atuye Pwezero nka FDLR ubu ngubu ko arasatira kwitwa FDLR rero bikaba ari ibikorwa by'urugomo binagayitse aho Minembwe si Minembwe gabashaka Minembwe ntakiriyo niri ya family hari muri Minembwe niri ya nyoko muntu uri muri Minembwe bashaka gukuraho mu gihugu cacu cabasogokuru n'abasogokuruza hari haryamye ibisekuza by'abanyamurenge bigira no muri generation zirindwi ubwo nubwo hatawe muri Minembwe centre ariko aho zalanto ho plateau ishanje muri hose nazaremera nazawuvira haryamye basogokuru n'abantu baraba nomade bagendaga bashaka ibintu by'amatungo ariko niyuvuye urubona hari abanyamurenge nibo bahituye mu bambere ni yabo noneho rero uko bimeze nuko muri Rugezi aduyi yaraje kwitwa ko bisanzwe asigaye hataye ibikoresho n'amamayiti menshi asubirayo nanone kandi aduyi wateye atunguye nanone kuko bisanzwe ari ku cyumweru babyumva yateye aturutse Nyaruhinga uruvari ku cyumweru Nyaruhinga nayo abatazi mu Minembwe iyo umaze kwinjira muri Minembwe habasigaye imisozi tuyiha abantu ukimenye biriya bibira ushobora kubimenera ahantu hose birumvikana bigaragara ko aduyi yasandaye muri Gakenke hejuru za Nyaruhinga ndetse ugaragara usubirana zawe imiko ubwo w'imiko waje gusubirana nanone kandi hiryo uzamanuka zamuriza aho hose rero aduyi yaratera atangira twika amazu wa aduyi wa Kongolo uzanye imigambi myiza yaje twika amazu yica abantu ndetse kandi nanone asenya ananyaga ariko mu by'ukuri baza kumusubizayo kandi nabo nanone kandi asubirayo nabi arinjira muri Nyaruhinga ahari position cyangwa se ahari ibirindiro jiwe umva ko hambo Nyaruhinga
Nyaruhinga ishamba ryaririmo aduye ariko nanone kandi imusozi yo gatoya harama bariyeri matoya yatwirwaneho cyangwa se opi yatwirwaneho yariri ariko mu byukuri twirwaneho na M23 burabashije kubafata birabarasa basubiza inyuma barinjira nanone kandi basiga bataye abantu benshi n'ibikoresho iyo baravuze ngo n'uruganda ngo rucura abantu ngo iyo ngo ntibitaye ku bapfa bitaye kuko umunyamurenge ashira muri Kongo cyangwa se baruka ruko bamurangije ariko ntibizokunda aduyi waje kuba ibamba ariko bikaza kumurangirira nabi kuko we n'imberuka n'ingiya ubona muri Irane ni aduyi wazanywe n'umuntu tutabasha kuvuga ubunyine ariko tuzamuvuga wenda nesho uwo muri bano bantu duhora tubwira ngo abanyakagara twaranabivuze n'ubushize twarabivuze ko hari umuntu bagira ngo muri batatu ariko mu byukuri uwayoboye tuzomuvuga izina tuvuge n'imigambi tumubaze n'icyo ashaka cyane ko hano hari n'abamushigikiye bapfa koroma bashigikira nabyita ko ari mu bupfu kuko turabura abantu ko turabura ibintu ko turabura abacu warangiza ugashigikira bahaye babica warangiza ukidegemvya mu mihanda hangaha udukena ku mubijimba hari n'abazokubitwa mu shiri nta kuntu ubugabo bw'imbura jambo buzoza kutubwira bitumvikana amatwi yacu buri gihe no kutubabaza no kudukina ku mubijimba abantu bose ndibagira kwihangana gakungana hari ubwo bazokubitanga mu mihanda kandi byo nkubwiye ubyandika batitaye ngo n'impunzi none si impunzi yahunze iya iseka abicwa basigaye ihaye burabayo ntibimenye igakwena bapfa idasubira naho ngaho yishimira ubu banyakagara harora kuri zero kuri zero gutese erega doctor n'abanyakagara nubwo bagira gutya bafite abavandimwe babo bafite abishwa babo abo bafagana abavandimwe babo noneho ibo basa n'abahisemo gukorera satani urabona kuko uyu muntu ari umurozi hica nawe yabyaye ibyo ntibitangaje rero nuko bimeze rero uwo muntu akaba rero ariko araza guhanwa vuba bariya baramwicira wonyine ukuntu yabacanye mu tuyira bambuka Rwiko waruvuze uwo ni aduyi waturutse Madego mu Bidego muri Bidego nanone ubwo yari aturutse za Karongi n'ahariya za Bicumbi yambuka Rwiko aca inzira z'urukatiriza cyangwa za Panya neza arinjira Irundu centre cyangwa se mu karere ka Rundo n'ubwo ngo Irundu uri hagati ya Bidego na Minembwe centre nanone kandi Irundu wambuka gusa mbo hari utugezi duto tw'amasoko turi muri Irundu hagati ariko Irundu rigabanyijwe na Minembwe nyine uruzi no kuvuga ngo uruzi rwa Minembwe iyo wambutse uva kwa Buhimba mirango ryo kwa Buhimba uhita wambukira kwa padiri muri Minembwe centre myandi magambo aduyi yari yageze muri Minembwe centre yarayirebaga ntiba aduyi yarabashobora ko dutopu twaza Bidego aho ngaho za Irundu yarinjiye kabisa ariko mu byukuri baramureka arinjira abantu bari iwabo nubishe n'umunyamakuru ngo mu Minembwe imbiranyerera twe twayivukemo tuzi kwisanga inyerera n'abandi rero bazabimenye ko Minembwe inyerera bazagenda hari izindi mbaraga isi yose itazi kandi zazimenye aduyi winje muri Irundu babarirwa muri 500 ariko bashobora kuba arasuye batagera no mu ijana kuko ikintu cabaye kibazo nyine Irundu uracanga kumikikira bisambu na mamayiti abantu twavuganye uracanga aha n'imbunda bafasha masasa tagira ukuntangana base bata abakeya basubiyeyo ubu tuvugana ashobora kuba bageze none za baraka barimo guhunga mu byukuri amakuru dufite nanone nuko uwari uyoboye igroupe cyangwa se batayo yarinjiye muri Irundu ari umukoloneli waruvukishasa kwa Gisegeti uyoboye arme special ya Kongo abita Mayibu uwo nawe bashe gusiga ubuzima hari muri Irundu ejo rero ukwaho nahantu batuye abaturage ba data niyo batuye ni mu mihana tamaka ari muri Irundu kandi twibuza abantu ko aho baciye hose aho baserukiye hose bashika batwika bica batabashiye guhunga bica inka basanzaho batemagura imirima n'imyaka niko nabivuga iraho ngaho
nicyo kiba kibazanye no kwica no kurimbura. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo rero akaba yasize ubuzima. Ubu ngubu tuvugana no kuvuga ngo Felix wa Congo na Evariste w'u Burundi ndetse na Lorenzo ziramukoze indyarya yigize indyarya imyaka n'imyaka uri yari imyaka 5 akena carte ya mediateur hypocrite mediateur naho n'umutekinicien umugénocide wishe nyuma yakari mikeza n'ikinyoma abantu bakabona ingendo za gisegiti zidasibangora sinabibabwiye se twarabivuze hano nanone kandi dufite amakuru kuko hari apoezero aho ngaho muri edikota z'abangole ejo habashije kuba hakubitwa inkuba habaye operation y'akanya gatoya yari ivuye Kisangani nabonye ibinyamakuru na Kongo bivuga ngo Kisangani ngo ntaco ngo indege ngo yaharashe ngo baze basamira mukiriya ma interesorite barazitwise oye none bavuze ko bazisamye gana bafite za madumza iyi technology ngo yaba yudiri bona muri Israel ngwiri Kisangani ngo ma interesorite yafashe simisire na madrone yarashe hariya neza bangboka ndani drone zarahatwikiwe ndetse n'ibindi bintu byinshi birangirika kandi twibutsa abantu kuko drone zari zenda kurasa n'ubundi kandi hariya muri Minembwe ndetse na za Masisi ariko revolution ibasha kugira ite kuziyatwikira twibutsa abantu kuko itangazo rya tutasomye ejo bundi urabona kuko twagiye muri weekend tuja muri za gahunda nyinshi noneho itangazo rya FC rivuga ko nta negotiation nyuma yuko AFC yemeje ko afande Wiringoma nyuma yuko bemeje ko afande Wiringoma yapfuye cyangwa se yaguye ku rugamba nanone kandi agapfa mu gihe c'agahenge cyangwa se selefe basanze bavyola buri gihe bigeraho noneho barazivyoraga bagenda bakica abaturage bagatera Minembwe ngo ntatangaza bakuru mpuzamahanga rihagera harya bakica abantu bakamara noneho bazana none kandi kugira bate kugaba igitero aho Wiringoma yarari nubundi yari yagiye kurarayo kugira ngo arebe abo gitondo kandi ntabwo hari kuri front line ni hanze ya front line wundi front aho barasiraga local defense hari imbere iri aza gato imbere uretse ko nubu tuvugana gato yavuyemo noneho baraye kureba ibibazo abaturage bafite maraporo Ruhihi no muhana munini ndavuga Ruhihi ni Rubaya sorry urubabo adu yateraga hirya za Rubaya nko kilometero 40 ari haza gatoye n'ahandi noneho baje kureba ikirimo kibahari kuko bari bazi ko ari FDLR gusa nke yazasigaye n'abazalendo badashobora kugira ico bahungabanya or adu yarakatinza aba muri Walikali na za Kisangani ari kumwe n'abacancuro benshi n'indera hamwe ndetse na FRS zirayibo zirimo zirwana hariya arinjira iba force kazi rubona haraziri kuri kwezero bamaze kubona kuko abaye barasatari za FDLR zisangwa nazijya mayimayi nibwo uyu mugabo Colonel Wiringoma yavuze tereka ndare hano turebe ikizakurikira ejo chef d'état major asubira iyo n'abagenzi be rero aharaye hariya nabonye naho yaraye urumva hariya n'ahantu hafashwe ari mu kwa AFC ariko yaraye mu nzu muri ferme ya General Gahizi none General Gahizi afunzwe gute ko narimongera none ni watanze izo coordonnées ziwiwe kugira ngo babone ko bica izo ngabo za AFC iya bitangaga bamugororeye oya urumva rero we azize kuko Ngoma haraye iwe se hari controle na AFC ijana kwijana na Gahizi ntashobora kwakandagira ko ni yaduye none ko atahafite ubwo burenganzira baramuziziki bari barabuza gasura kiyo barakabonye Gahizi bayisanga abandi hariya ariko ko turabasengera hamwe n'Imana izaba ubutabera bukwiye bamenye no kuri barakuzi indani zo zagusubiza ahubwo vuga ngo izi nda zabasumbuwe zizabe zihoha nikuruziga rwuzuye yego tukiri muri Minembwe rero tukiri muri Minembwe axe yindi yatewe cyangwa se axe yindi rero uruba irundu nagwitavi kandi birarebana aho hose adiye shagira ngo ahigaruriye baramurasa aratakarira ahati ibikoresho byinshi asubirayo yinjizwa neza za bicumbi nanone kandi wari winjiye muri Karinga ashagira ngo afate gitavi nawo gutuvugana yarinjiye neza za Mutunda ubu barimo gusubira kuri Poezero na Poezero ubu nyine ntibamereye neza ibaguye nabi kuko isaha n'isaha ntabwirinzi gifite barimo gutya
bamara ku baba urabona uriya mugabo ntiyapfuye wenyine turamenya bapfanye nawe uyu mugabo wa Angola ariko ntiyari wenyine birumvikana ari kumwe n'abarundi ndetse na FARDC kuko barasha muri Dikota muri kapitali yabo rero nuko bimeze pwezero undi yaduye rero washaka gufata mikenke ate yaturutse muri Rwisankuku uwo nguwo yabashe gusubizwa inyuma aho ngaherekeza za pwezero ubu tuvugana ni wari iki gitondo nta ndimo ko turakira ariko muturahari kandi somo babonye ejo mu frere nabatumva ariko sinzi cyangwa newe ndabashaka gushirira hariya nabyo bikazandikwa ko igisiga cy'Uburundi cyashiriye muri Minembwe. Dr. Muntu yakwibaza ate se ya audio twumvise ya yuita cyangwa se wagizwe umujanama wa secretary we Kongolo ntabwo ishobora ko yari integuza y'umugambi yarazi neza ko warayuteguye kuko yari mabwira abaturage ngo ati mube maso mugire gute iri audio uhita uyihuza na yindi ya Munigantama zirasa yindi ya Tafoke atanga amasaha 72 neza iwe gusa icyo yarushije wabo yirinze gutanga amasaha cyangwa se amahiwe wabo yamurushije nuko we bizayashizwe mu bikorwa mugi wabo zamunane uri yawe ndagira ngo icyashekeje nukuntu ngo unyina arafunzwe ari baraka niba bataramufunguye akaba nawe ari muri abo bagenda bayobora aduye kugira ngo asenye cyangwa arimbure Minembwe mwe yarazamukanye yabigize no mu acteur humanitaire yazamukanye imyonyo ibiki ati Minembwe yafashwe rikashira abantu mu munyu wa Munigantama ntawo urunga ntaba wizeye n'ingurube ndizoburya nubwo ntazi nuko rero tuzazitunga abantu bareke ubunyira amatungo n'amatungo moshe ingurube nazo zizarenga hariya nta bijya byari kera ubu ngubu itungo ryose n'itungo rifa kukwinjiriza agafaranga cyangwa hari usanga umugabo atunze ingurube 40 ntukamuseke ubuzima ibintu byarahindutse ubu turi muri mondialisation ko turagana mu isi y'inyungu gusa nuko bimeze rero aduye muri Minembwe zose access zose yari yateyemo arizo mu burasirazuba bwa Minembwe ndetse no muri noroest ya Minembwe hose ubu ngubu ndetse no muri sudest muri Rugezi aho hose aduye yarahunze na muri west bizibaye za Masha ubwo nahandi za Kivumu Gahwera ujya aduye twababwiye ushije akatinze yararashwe iho ni Intambara baramurashe abona kuko bitonamo kundira gusaba kugaruka arahunga burundu yarimo iki nahanga ubona impamvu n'ibibira n'amashamba bakomeza kwikinga ariko Intambara ahantu ubundi bashobora force zabo ntizokozamo muri za force za FCD bishoboka habe niyo za sadeke yose ukwingana yego uzari benshi bizofatigiye kugira ngo bakosore ariko hasi ho barananiwe nikakanyabugabo urumva n'izira ramforo zazamutse zivuye Bujumbura na za Tanzania ho ngaho ndetse n'uyu mugabo nyine yari yazanye indi battalion nshasha ivuye Angola ariko mu byukuri kuba ngo ko baravuga bumvikana ko baravuga Ifaransa abandi Portugal Tanzania nabi Ifaransa tunako Icongereza n'Igiswahili ni coalition ya Satani yego ngayo ngoko rero amakuru y'urugamba goraye rubaye ndavuga rwabaye ejo hashize ninga muri Fizi cyangwa se muri ho plateau ya Fizi hari aho Israel zose ni muri Fizi wenda nubwo bigenda bikora bukeya kuri mikenke uba winje ngira ngo muri itombo ariyo Mwenga nuko bimeze rero yego nkuko dusanzwe n'ubundi tubabwira waruna bikomoje ko iki gitondo cy'uyu munsi ubu tubukora inkuru turi kare cyane saa 6 za mu gitondo nta nkuru z'iki gitondo ko habyutse turakira ariko nazo nitumara kuzimenya turagaruka n'ubundi muri studio tubashe kuzibagezaho ariko muzo kuri abantu bahumure twirwaneho n'Imana bakomeje gukora akazi nkuko bisanzwe ndavuga iyo mvuze twirwaneho imbavu za AFC muri rusange twirwaneho iri muri umbrella mu ivuri n'umutaka ndiko coordinateur general yabisobanuye kuko twirwaneho iri mu mutaka wa AFC kandi niko bimeze n'ingabo za AFC rero wenda twongereka muri masisi gatoya tukabona kujabuka iyo ni verbe tombe gusa gatoya niyo yaherukaga ni avance cyangwa se ni libere ubu tuvugana rero gatoya yavuyemo n'utundi duce twinshi tukomeje kugenda tuvamo aho rero baba basatira za Walikali vuba hakazaba
naho havuyemo ubwo no kuba wari karimije Kisangani bayitangiye deja ndi gahoro gahoro. Ubu no kuvuga ngo itangazo rya FCR hari no gufata Kongo yose kandi ngo bahere kuri icyo bise ngo ni capital cyangwa se ni ville stratégique ya FARDC ni Kinshasa. Kinshasa igomba kuba libere vuba cyane. Yego, reka dukomeze dutegereze rero iyo gahunda cyangwa se urwo rugamba uko ruri kugenda, cyane cyane ko abaturage benshi Dr. bagenda bavuga ko imigambi mibi yakomeje gusa ni ibizutse cyangwa yongeye ubukana ishobora kuba yaratewe n'ubundi nire kugwa rya Uvira. Abantu bakavuga ko Uvira bayisubije ahari wenda agahenge ko naje niko mbibona kugira ngo uce intambara zimo kubicaza bigacika muri Masisi no misozi miremire y'iwacu muyoni muri Murenge. Uvira ni ciro ry'imigambi rikomeye kandi nanone kandi Uvira niyo intambara igira ibintu byinshi. Hariho bijanye na statistique bijanye no kurya n'ibindi ni byinshi n'imbunda ziremereye mbo nono bagakoresha iranzira y'amazi iyo ni muri Uvira n'ubundi bagakoresha nanone kandi n'umuhanda wa Uvira kugira ngo ibikoresho bizamuke bikomeze byica abantu iri haruguru. Rero Uvira ifashwe izira ntambara ziri muri plateau izo ni automatique yego bita birangira. Kandi nabo babirimo suko batabirimo cyane ko bari ara muri plaine hari ico bariho yego. Ariko kandi bashobora no kunesha umwanzi bamuturutse rugo cyane birashoboka ko izo mbaraga barazifite. Nuko bimeze rero, reka rero tunyarukire ahamaze iminsi irenga 2 nimba ntibeshe neza irimo hari kubera imigwano simusiga yarahitanye umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran. Ndavuga intambara iri hagati ya Amerika, Israel ndetse na Iran. Byifashe guteye bwana Dr. Iriya ntambara none banziri mufatisi bwana munyamakuru ni ibintu biteye ubwoba. Intambara igize iminsi ivugwa imyaka myinshi. Ndetse ni nyuma yo gatoya ya ntambara igeze kurasa Iraq muri 2024 nyuma yabwo nibwo Iran yinjije ngo umugambi wayo ucura indwaro z'ubumara za kirimbuzi yiyungurura nucleaire. Diplomasi yo kuvicogiye kugeza ubu nyine ihindutse intambara. Ruvuga ngo diplomasi yaranze mu yandi magambo. Aho ubundi turi kwa mbere harateganijwe ibiganiro ngo bajanyuma no Iran igafata umwanzuro wa nyuma ikawa Amerika ndetse na Israel. Jewe ndekeza ko ari nayo mpamvu bashize kuko mbere yuko baraswa babanje guhabwa appointment y'ibindi biganiro. Nyuma kuvuga ati mbere yuko bino biganiro biza kuba ndagishobora gukoreka Ayatollah wonigi discipline umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'abayobozi barenga 900 mu sheri mu mitwe yose. Iyo tuvuga abayobozi ubwo ni les ministres les général n'abashinzwe umuntu ushaka kuba waracitse mu bayobozi bawe n'umuntu wari kuri pereza mu gihugu niyo ngo wari havuye gato. Ariko butuvugana ni buri segonda runaka baramubise ministre runaka wa defense, ministre wa agriculture, ministre nonke Iran ni ikintu cyashubakiye ku idini kasogagira n'ubuyobozi busanzwe. Uyu rero se wari na president uretse ko yabaye president ni ukuvuga ngo uyu Ayatollah yabaye president yawe kira gihugu imyaka igera mu 8 81 ari president wa Iran. Avaho hari ya rero abagidi supreme nuvuga ngo gidi supreme ari hejuru ya president gospel akaba hejuru wenda nandi petit royaume zirimo hari babana bera n'igihugu gifite kungaye cyane ku muco nakahise c'abami harimo imiryango ifite ubuyobozi yandiga ibintu byinshi madini bikomerwa by'amabzira byari adini ryabo rya Islamu. Rero uburyo uyoboye rero uyu akitwa gidi supreme akaba ari hejuru ya byose. Ariko amakuru twakiriye muri kino gitondo nuko na president wo ni Mahamud nawe ari mu masize ubuzima ari ejo bari babihakanye ku mbuga ariko byabaye confirmé ndetse na presse yabo ya Iran yavuze kuko nawe ari ngo president yapfuye, gidi supreme yapfuye, chef d'état major yapfuye, ministre w'ingabo yapfuye sino harura ngo ndangize.
ngo ariko nkabona ko babatunguye ico gihugu ko kiracariho ticashize cyashize mu by'ukuri igihugu gifite abantu benshi miliyoni zigera muri 90 bifite n'ingabo nyinshi cyane ariko mu by'ukuri imitwe y'igihugu yose yashize ubu tuvugana Israel ikaba irimo kurekura misile nyinshi kuri Tehran nawe kandi nabo bakabasha gusubiza abaje n'ubundi nimugoroba Israel yavuze ko igisasu cyarashwe hariya Tel Aviv ashobora kuba harakomeretse abantu barenga 100 agapfamo umwe naho bo bakavuga ko ashobora kuba hapfuye abantu basanzwe 200 naho aba bayobozi 900 ni ibanga ariko harimo kubika umwe ku wundi kuko bariwe mu rugo muri salle mbera byombi yiwe aho yakoraga amanama none kandi abantu bakibaza impamvu yari mu mutekano muke ariko agaswa gakora inama hariya cyane kuko ubwirinzi bwa kiriya gihugu bwari bwarasenywe n'intambara y'imisi 12 y'ubushize barayibonye kuko icyo abantu bagiye bakibazo cyane si Iran nta bwirinzi igira ubwirinzi burahari ariko Israel yagaragaje kubumena mu ntambara y'ubushize ku kigero kigera nka 40% cyangwa 50% urumva bari batarabusana neza cyane nanone kandi bakirimo biringira we no nzira ya diplomasi kuko dore ko kuri uno munsi bagombaga kuba bahuye kandi ikaba yatanga ngo umwanzuro wa nyuma noneho bakabona kuja kwitegura intambara ariko rero bamurushije gutekereza baravuga ati rero se ko twamuhaye appointment arirara urumva birumvikana kuko hari harimo n'inetsi zabo no muri buriya buyobozi bwa Iran bwarinjiwe aho inama itangira abantu bangana kuri bakicwa yarasibwiwe nawe kandi n'umuryango wiwe naherutse bavuze ko hapfuye mu mukobwa we ni benshi mu muryango urumva hari harashwe ahantu harashwe bavuze ko harashwe misile zirenga 500 kuri yatera igihumbi 500 nizo zabashije kwika 500 harashwe igihumbi hika 500 uba kuri rose n'umuryango ushobora kuba washize umwe mu bikomerezwa niwe nabonye wahungiye mu Buhinde ni Abdul sinibukirindi zina aho yavugaga ati je nabonye ko bitoroshe mbwira bacu duhunge uriya mugabo aranga uyubona aravuga ati sinshobora gusiga igihugu ariko wenda barimo baragoza mu nzira za demokarasi za diplomasi sorry uwo ngo wari mu Buhinde niwe wavuga makuru kuko n'ubundi ngo biteguraga mu buryo bwo guhunga ko ntabakundira ati mpamvu zo guhunga ariko noneho Iran nayo mu gusubiza cyangwa se mu kwihimura irimo kurasa mu buryo ubona budasobanutse yarashe Abu Dhabi kuri base navale y'Abafaransa yarashe nanone muri Qatar ho baraharashe cyane hari base y'Abanyamerika nanone kandi iyo Abu Dhabi ni base y'Abafaransa nanone kandi harahandi ngo ni Cyprus sinzi hari base barasheje y'Abongereza ni kuba none Iran ni bishaka ko irwanane kuko nabonye bavuga ngo aho iri kurasa hose niho hari amabaze n'ubundi y'Amerika yagiye hashinga n'Uburaya noneho niho hari kuva ibitero n'Uburaya kandi bafite target barimo gufasha abanye ubwato bwa USS Abraham Lincoln bwa Amerika bw'intambara baburashe butuvugana bwahiye bwakongotse barimo kugerageza kurasa ariko turabe kibakundiye iri mu mihanda yigaragambye bagaragaje no kumena ndetse ambasade za Amerika ahantu hose no kuzisenya aho bahari nayo nuko bari mu myigaragambyo Jordan nabonye kuko Hezbollah ngo irimo kwitegura gutera Israel aho nanone kandi Afghanistan nayo nuko bari mu mihanda ni Afghanistan irimo kugwana na Pakistan ubunyine noneho bose nabo ngo bari mu mihanda barimo kwamagana kiriya gitero bite biri muri Iran noneho kibazo ukuntu Afghanistan irimo kurwana na Pakistan bagasubira bagafatikanya kwamagana kiriya gitero bikakuburira nanone kandi dufite amakuru kuko mu bantu bapanze komisiyo hote yateguye kino gitero carashe Ayatollah Khamenei uyu mugabo Mohammed bin Salman gikomangoma iki ngiki cyo muri Qatar kiyagihuza iwacu gihuza Kongo na AFC
uriya mugabo yabigizemo uruhare rukomeye kandi rino dini ryabo rikomoka hano muri Qatar nibo ba metere b'idini abacu b'abanyafurika n'abari ese makabaza berekana ni he na Qatar na muri Arabie Saoudite nibyo byose naha ngaha n'imisigiti ikomeye ya mbere iri hariya uwa kabiri ni uyu nguyu uri muri Israel bita Palestine iyo bita ngo ni Al-Aqsa Masjid niwo wa gatatu cyangwa ahantu wa gatatu hatagatifu ha Islam none kibaza none kandi amajepfo za South arizo Arabie Saoudite hakaba nanone iganje abayisilamu ndetse na Pakistan cyane cyane abo bitangwa n'abasuni ari nabo babona hano za Kenya na za Rwanda abari ruguru none aba barashwe bakitwa bashia kandi nabo go bigeze kurwana karahavafa ibihumbi n'ibihumbagiza aba bahani wacu rero bo ugasanga barimo gushigikira Iran mu gihe Iran yarashwe n'abasuni abo bano bemerana none kandi ariyo kapitale yabo aha ni nabo fondateur b'idini nuvuga ngo Iran ifite idini nk'ikintu gisha cyazamwe ni bari bafite idini ryabo byo bitangwa n'abazo Australia barasengaga nayo Imana imwe ariko nyine mu buryo butaziguye butari buno bwabo cyangwa se buno bw'abakristo ariko nabo kandi bari abantu bagira kitune nziza cyane iyo bitaga perse muri bibiri urayibona ibintu biri hara biragoye bwana abanyamakuru siko bisobanura ngo tubirangize uwitwa ngo ni Reza uruzumva Reza Pavila nawe ukomoka mu bwami bwa Perse n'igikomanga macahunzi kiyanze igihugu gifite n'abantu miliyoni bage bahungana bari muri exile no kuvuga ngo exile ya Iran ifite abantu benshi cyane badashobora gukaraga muri kagihugu urumva kya gihugu gifite ibibazo byinshi cyane n'ubu ngubu harimo imyigaragambyo cyangwa se manifestation ziteye ubwoba zirimo kwamagana urupfu rw'uyu mugabo warayifuye nanone kandi ku rundi ruhande muri kiriya gihugu haraba baseleburi yashize kuko uriya muntu yapfuye mu gihugu kimwe hariya muri kiriya gihugu bamwe mu myigaragambyo abandi bari muri celebration Iran rero defense forces ikaba itakiri amezire kuba yafata umwanya kuja guhuga kuri bari abantu barimo guselebura mu gihe hari Rwanda n'umwanzi kandi ni mukiriyo of course kandi nawe afite imbaraga ubukize ngo bababijicuya iriya myigaragambyo yari komeye ni ibintu bitoroshe tuzagana tubisesengura boro boro Dr. mu ncamake wenda tunagana no kumusozo umuntu yakwibaza ati niki Amerika na Israel bari gufana na Iran bari niki bapfa kibazo hari niki bavuga ko Iran ari we nyina uyi mitwe yose y'ibihe buzubona ibaho yakiyitwara k'Islam za Al-Shabaab n'ibindi Al-Shabaab Boko Haram ISI Hezbollah hari ibindi iri muri hakurya bahita gute hakurya Yemen hari na za RDF imene za umutwe wica ugashinja abantu muri za Ituri na za ADF nalu wabibarasuka biharura tiwo birangiza ibyo byose bakavuga kuko nubundi bifashwa ni harimo na Hamas ngi ya Gaza byose bikavuga kuri ya mugabo ari wabikordonaga byose nanone kandi ukabona ko na Turkey ifitemo uburyo sponsor bino bije bariko muri buri direct bino bintu by'abarabu biragoye aho usanga abe ni Qatar ubushize wabonye kuko Israel yishiye abayobozi ba Hamas muri Qatar muje kuri ikintu cya Islam bo simvuze idini niba hari abaryizera cyane ko ariko rya dini rifite ukuntu riri politize kuruta uko riri dive rifite kuruta uko jana abantu kumana rifite ukuntu ushaka gukora conquête hano ku isi kurutuko barana abantu rifite ukuntu ririmo ubwiyahuzi na politike wenda hari n'icyo gufata isi niko mbitekereza kuko bagera aho ngaho akabaho bahurira kandi umva rero Mohammed nubwo yagize numva za Afghanistan babasanzwe batumvikana ariko ubwo bibaye gutyo dore bose bari mu mihanda baramagaye ibintu byabo rero nibo babizi bonyine nubwo twebwe tudashikira ko abantu bapfa ariko nanone kandi intambara zishinge ku madini ariko hari abavuga ngo Amerika ngiri guharara cyane bona doctor yiguharara oya iri victime nayo igihe kimwe uribuka kuko iya bita Al-Qaeda uri Osama bin Laden yigeze gukora arasake yakigo ikombe cyangwa yanzu y'ubucuruzi ikomeye muri Amerika ya mbere uza abantu bayiguyemo ubwo ni muri 2001 je pense uribuka abantu bayiguyemo
ibikorwa by'ubwiyahuzi Amerika maze gurana n'ibikiyase mu Buraya ni uwe mujyi bataraturikizamo ibisasu bahawe resettlement yo kuja gutura hariya. Hari umujyi ukomeye mu Buraya bataraturikizamo ibisasu. Ibi bitero bindi nazo zaza ibo nibasobanure tumenye ngo idini ijana abantu mu ijuru iruko politike iruko bareke kuvanga ibintu kuko ibi bintu bishobora kuzabifata gukora intambara izakwisi yose. Kandi bituma n'ubundi n'ibitero bibagabwaho bidatoranya bivuga ngo bigiye kurasa abanyapolitike gusa abaturage n'ababigenderamo. Nico kibazo aho nanone kandi bino byihibe bikoresha n'ubundi cyane kira gitabo cyabo cya Korowani ugasanga harimo imirongo ivuga ngo nibisha abayifidele. Abayifidele n'abantu batizera Islam. Yamwishe akuva kuko ngo yamwishe azagororerwa kandi akumva ko ari aduye. Nibagende badusobanurira ibintu n'ubu tuvugana abari barimo gupfa hari abapfa bishimye ngo bagiye kugororerwa abitangwa naba septande vierge aho umuntu ngo yapfuye mu gikorwa cyo kurwanira Islam ahembwa abagore b'amasugi 72. Mon frère iyo se ni rya juru Yesu yavuze ngo none se baguhemba gute wapfuye ahubwo vuga ngo ibibiri bwa kugwami bwo mu ijuru hatari ubw'inyama n'amaraso bazorongora gute badafite inyama n'amaraso. Reka tubirekera ha yego reka mu by'ukuri nta wishimiye ko Iran yarashwe ariko bagende batandukanye dini na politike. Iyo baratanga na example mu ntambara kabiri y'isi ngo ibibera ngo za Kongo n'andi ngo na za Ukraine biyavye nibazo biri politike. Ni ibibazo biri politike nta bihure ni dini. Ariko hari yabona mu myigaragambyo abarira abarasa Allah Akbar Imana niyo nkuru. Uwo babaza tese ko muri Iran barimo tubuso Afghanistan ya Rwanda na Pakistan bose bagakoresha Allah Akbar mbere yo kurasa. Uyu Allah harumva nde? Turangiriza. Urakoze reka tugushimire umunyamakuru wacu ku makuru meza kandi mvuze meza kubera ko yavuze mu buryo bwiza cyangwa se kandi ukatubwira ukuri kubiri kuvugwa cyane nyine muri ibyo bihugu birimo intambara. Tugushimiye nanone dushimira abo twabanye muri iki kiganiro mwagize neza kubana natwe Imana ikomeze kubagira neza kandi nanone abasenga abizera Imana kuko ariyo Imana itanga amahoro mu isi mukomeze musengera isi ikomeze kubamwo amahoro kuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi kurushaho. Abasenga rwose akazi nakanyu iki kiraka turakibahaye bavugaho nabo bazasengera ibidasengerwa musenge rwose ibidasengerwa bagasengera ibindi gusa batazi biyabije imbere n'ibindi barekane n'ibintu by'ibiheko n'ibiki ngo ntakirato basengera amahoro ntaminevare y'Imana iyo yose Imana arabitanze basengera amahoro. Ndanumva bakunda kugaruka kandi kamwe bavuga ngo barabavuga ngo nyamara ngo batungishije benshi yego amasengesho icyo ngico cyo ni idini bagende bakireke umuntu atungwa atweshwaho no kwizera Imana n'abatayizera babeshwaho n'imbabazi zayo n'urukundo rwayo gukunda bose ikanga icaha. Okay.